আজি আমি ইয়াত যেটো দুর্গা পূজা ধামাকা শান্তিপুর যেটো লটারি খেলার যোৱা 15 তাৰিখত এটা খেলার আয়োজন করা হৈছিল। কিবা কাৰণবশত আমাৰ ইয়াত তেনেকৈ প্ৰব্লেম আহি পোৱাত আমি এই 15 তাৰিখ খেলা দিব পৰা নাই। এই 15 তাৰিখৰ পৰিৱৰ্তে 31 তাৰিখ এই অক্টোবৰ মাহৰ 31 তাৰিখে আমি এই লটারি খেলাটো দিবলৈ নিশ্চিত কৰিছোঁ। যিসকলে লটারি কিনিছে সিহঁতে কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে, যেহেতু আমাৰ লটারি খেলা হ'বই। আৰু যিসকলে লটারিৰ এজেন্ট বা যিহেতু শ্বেয়াৰত আছিল সিহঁতে যিখিনি লটারি লৈছে টিকেট, এই লটারিৰ টিকেটটো সকলোৱে যাতে সেল কৰে, কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে। আমি খেলা দিম, যে গতিকে আমি কিবা কাৰণবশত 15 তাৰিখ খেলাটো দিব পৰা নাই। অহা 31 তাৰিখত আমি খেলাটো নিশ্চয় দিম। তো এইখিনি মই সকলোকে অৱগত কৰালোঁ আৰু আমাৰ কমিটিৰ ফালৰ পৰা আমি সকলোৱে আশাবাদী যে 31 তাৰিখত আমাৰ লটারি খেলা निश्चित। धन्यवाद। म यसै यो शान्तिपुर दुर्गा पूजा धमाका लटरीको सेक्रेटरी हिसाबले हजुरहरूको सामु एउटा मिटले राखेछु, जुन चाहिँ हामीले यो 15/10/2021 को दिन हामीले एउटा लटरी दिने निश्चिन्त गरेको थियो। त्यो केही एउटा दुर्भाग्य केही कारणवशले हामीले त्यो 15 तारिख हामीले आयोजन गर्नु नसकेकोले गर्दाखेरि हामीले आज एउटा एक्जिक्युटिभ बसेर एउटा तारिख फेरि फिक्स गरिएको छ। त्यो हामीले 31/10/2021 अक्टोबरको सन्डेको दिन हामीले गर्ने निश्चित गरिएको छ। र हजुरहरू निश्चिन्त भएर यो टिकट जसले पनि लानुभएको छ निश्चिन्त भएर सेल गर्नुहोस्। अवश्य यो 31 तारिख हामी यो खेल गर्नेछौँ। हजुरहरू नआत्तिनुहोस्, टिकटहरू आफूसँगै आफ्नो टिकटहरू सही सलामत राख्नुहोस्। लगेकोहरूलाई पनि जसले लानुभएको छ उहाँहरूले पनि आफ्नो टिकटहरू सही सलामत राख्नुहोस्। र बेच्नेहरूले जसले बिक्री गर्नुहुँदैछ एजेन्टहरूलाई पनि हाम्रो यही अनुरोध छ, तपाईँहरू बिक्री गर्नुहोस्। यो हामीले आजको 10 दिन पछाडि 31 तारिख अक्टोबर 2021 सन्डेको दिन हामीले राखिएको छ।